Shalom Yatele. Miline un parim jucht. Keda Torah sovita bvalida. Sele nada la pea tu kistetave, lo eme, ulem prestri rietus est. Uvita bonse, et Israel uimed de nimed, olid rivas tele, kiutatut kak skorda. Uk skord. Ul gadel, kus nadolid kik kos, graveritut sama tupi kivile, yatene kordolid, graveritut sida mekochal, ole vale khoshenle rina pladile kus iga uimu nimel oli oma erivar vikivi setachendab etum be prester kohen gadol yucht kan distrach was toma gadel yasud ames kuitsiani pole selge mix nednimed olid kak skorda yamis vacheton ilal onud nimedel yasud ame kochal onud nimedel sit an sinum lidrile. Tueline jucht kanab inimesi a pea kurval. Mitleb nele janende hea olule. Ta pea bloma strategia. Mistob kasu kogu rachvale. On vi matu ules, echita da strategiat, mistob kasu uchele grupile teiste arvelt. Setutu, ulgadel olevad nimet olid kik kos sama tupi kividel. Agaselest einult ei pisa. Universal set strategiat eisa elu via ilma iga rachvus ruchma. Ja iga individe is arresusi nin kerukusi arvestamata. Setutu olid umede nimed sidame kohal eraldi. Iga ukst erinavad tupi kivile graveritut. Senaitab, etude bolatachen le panelik, iga individe suchtes, einult ni sab igesti juchtida kogu rachvast. Sovin, et melkigil oleksid korrektsed, terved, ja arvestavad juchit. Jumalunistagu esti rachvast, ja tema lidrit. Vali me parimat, ja loda me parimat. Shabbat shalom.